Yes, reka nongere mpikazerera abantu mukurikiye Umwitsi TV mbasuhuza nizera ko mumeze neza. Reka suhuza bari imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hanze y'imipaka y'igihugu cyacu. Ubwo ndavuga abantu bari i Bujumbura mu Burundi, abari Dar es Salaam, Dodoma, Tanzania, abari Kampala, Uganda, Kenya, Nairobi, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe ukuntu ibintu bimeze hirya no hino mu bihugu by'abaturanyi cyangwa se mu biyaga bigari. Ubwo ndashaka guhera muri Kenya, ariko ntago ariho turi bugarukire gusa, turaza no kugera muri Tanzania, tugaruke mu Burundi. Aho hose hari amakuru y'ingenzi nshaka ko tuvuga, ariko cyane cyane reka mbanze nisuhurize umuntu witwa Emma ni umugabo w'inshuti yanjye w'umurundi, ari hano hakurya mu ntara ya Kirundo, ngira ngo niho bayita. Ni umugabo ukora akazi k'ubushoferi. Ewana kude shapo kabisa, ndagukunda cyane kubera ukuntu ukurikirana ibiganiro byanjye aho uri hose. Ndagusuje n'abamotari cyangwa se abantu bakora ikimotari hariya mu gihugu cy'u Burundi, nizere ko mumeze neza. Nyamuneka ndabashimira, buriya mukora akazi katoroshye ko kugenda mutwunguruza. Jya numva abarundi muvuga ngo ni ukunguruza. Rero ndabashyigikiye kandi mbari inyuma. Nyamuneka umunsi naje Burundi muzampe umunyenga nanjye numva ukomeze, numve reka niba na moto zo mu Rwanda ari kimwe n'izi Burundi. Nizere ko mumeze neza. Ariko muri iyi minsi cyangwa se mu minsi igiye itandukanye, ndetse mu mezi nk'atatu ashize cyangwa ne kugeza uyu munsi, hagiye hagaragara impinduka hirya no hino mu maguverinoma agiye atandukanye, ihirikwa ry'ubutegetsi bumwe na bumwe, imyigaragambyo hafi yo gukuraho ubutegetsi bikanga. Ibyo byose byagiye biba, ariko reka turebere hamwe muri Kenya icyo bita jeunesse cyangwa se abajeni, urubyiruko rwagiye rwigaragambya kenshi inshuro nyinshi muri Kenya, twumva ngo bigaragambije, bamwe bafashwe barafungwa, abandi bishwe, abandi barashwe, abandi baburiwe irengero kubera imyigaragambyo no kwanga izamurwa ry'ibiciro n'imisoro muri Kenya, cyane ko kino gihugu cya Kenya kivugwamo ibintu bijyanye n'ibintu by'imisoro iri hejuru. Ariko iyo urebye ukitegereza neza, ukareba nk'ibintu bihatikirira, inyubako zigasenywa, amaduka agatwikwa, abantu bagasahurwa, imodoka zigatwikwa, kugeza ubwo n'abantu babiburiramo ubuzima bwabo. Muri Kenya byarabaye kugeza ubwo abanyakenya bagaragaza ko batagikeneye Perezida William Ruto, bagaragaza yuko nta mpamvu n'iyi n'imwe yatuma bamwifuza cyangwa se bamukunda. Ngira ngo mwarabibonye, byagaragaye neza ku rupfu rwa nyakwigendera uwo bita Raila Odinga, wiyamamaje inshuro zigeze muri 5 ahereye 2007 kugeza n'uyu munsi ntabwo yigeze aba perezida wa Kenya nk'uko yabishakaga. Gusa icyo nzi cyo yabaye minisitiri w'intebe wa Kenya mu bihe bigiye bitandukanye, agenda agira n'izindi nshingano imbere mu gihugu iwabo. Ubona ko uriya mugabo urebye imbaraga yagiye ashyira mu bintu bijyanye no kwiyamamariza kuyobora Kenya, gushaka kuyiyobora, n'ibintu yagiye nyine yifashisha, ntago yigeze abigera. Kandi wabonaga mu by'ukuri urubyiruko rumwumva pe, urubyiruko rwaramwumvaga nibyo. Ariko aka kanya dufite ikibazo gihari ni ikihe? Urabona ko nyuma y'inkubiri y'imyigaragambyo muri Kenya, uyu munsi rero hataweho Tanzania iri mu mazi abira. Samia Suluhu noneho we ahantu yicaye ariho hose yicariye intebe ishyushye. Impamvu ni iyihe? Ni ukuvuga ngo Samia Suluhu ni umwe mu bagore ba mbere muri Tanzania, muri leta zunze ubumwe za Tanzania. Buri impamvu ntago tuyita leta Tanzania, buriya ni leta zunze ubumwe za Tanzania, ubwo tuba tubariyemo na Zanzibar, kuko ni leta ebyiri, ariko buriya imwe isa nk'iyobora indi cyangwa se isa nk'ifatira ibyemezo mu yindi. Buriya Zanzibar igendera ku mategeko avuye muri perezidanse ya Tanzania, kandi buriya Zanzibar igira perezida wayo, ikagira igisirikare cyayo, ikagira ikipe y'igihugu yayo, ariko amategeko ni nka biriya bihugu byantuze bya Wales byo mu Bwongereza, muri ubwami bw'Abongereza. Hari ibihugu bigiye bishamikiyeho byakoronijwe n'Abongereza, none uyu munsi batajya bifuza kuva kwiyomora ku Bwongereza. Barabishaka, ariko rimwe na rimwe ntihabura inzitizi.
ku buryo ubona ko bitashoboka. Na Tanzania rero niko bimeze, mba ngacishemo kugira ngo mbashe kubasobanurira. Bityo rero ni ukuvuga ngo Samia Suluhu yafashe ubutegetsi bwa Tanzania muri 2021 ubwo uwo bita John Pombe Magufuli yaramaze kwitaba Imana, ku rupfu rutavugwaho rumwe n'abantu bagiye batandukanye, harimo n'impuguke mu by'ubuzima n'imiterere ya muntu. Ntago nyine babyemeranwaho cyangwa se ntago babivuga kimwe, nta nubwo bigeze babyakira kimwe kumva Magufuli yapfa. Ariko Magufuli impamvu dushobora kubigena tukavuga ngo yari umugabo ndetse w'intwari, navuga ngo yari umugabo w'indyamunyu. Buriya Abarundi ndabakunda cyane, bakunda kugira amagambo ku buryo umuntu ndakubwira nk'ijambo ukumva riremereye kuruta umugani w'umugenurano, cyangwa se ukuntu hari ukuntu umuntu agucira umugani akavuga ati umugani ugana kariho, urumva aragenuye. Rero n'Abarundi baravuga ngo iyo uri umugabo w'ibigwi w'amateka wakuze ibintu bikomeye, baravuga ngo ni umugabo w'indyamunyu. Magufuli nawe rero yari umugabo w'indyamunyu, kuko yagiye yanga agasuzuguro kenshi kabiriya bihugu by'i Burayi. Rimwe na rimwe yagiye avuga yuko muri Tanzania buriya ngo nta na covid hari, ariko bikaba bivugwa ko aricyo kintu yaba yarazize. Impamvu ni iyihe rero? Akimara kuva ku butegetsi, itegeko nshinga rya Tanzania rivuga ko ubundi uriya niba ari premier ministre cyangwa se vice perezida wa Tanzania, no vuga ngo iyo perezida nyirizina yitabye Imana cyangwa se akagira izindi mpamvu zituma ataguma mu kazi ke, yemeye yarahiriye kuyobora igihugu n'abaturage bacyo, ubundi vice perezida niwe uhita ufata uwo mwanya, ndetse icyo gihe ntago abayoboye by'inzibacyuho. Niko itegeko nshinga rya Tanzania ribiteganya rikanabyemeza. Ni ukuvuga ngo niba usanzwe ari perezida agize gutya akitaba Imana akava muri ubu buzima, biteganyijwe ko vice perezida ahita afata intebe y'ubuyobozi, kandi akaba perezida full, pani byo kuvuga ngo ntago ari we twari twaratoye ngo ubwo ngubwo ngo ni inzibacyuho. Icyo gihe itegeko rivuga ko ntabwo ari inzibacyuho, ni perezida direct. Samia Suluhu rero nawe yagerageje kugira gute, yaragiye arayobora mu mwanya wa Magufuli, cyane ko ari we wari vice perezida wa Magufuli muri leta zunze ubumwe za Tanzania. Arangije akimara gufata ubutegetsi, urabyumva nawe, hari abantu baba basanzwe barwanya riya shyaka rya Chidema niba ari Chadema, ni Chidema, ariko munyihanganire niba nkotoye cyangwa se niba ntabivuze neza, ariko nizera ko mwumvise icyo nashatse kuvuga. Ririya shyaka rya Chadema riri ku butegetsi ntabwo ryumva neza uburyo ushobora kurirwanya. Niba utavuga rumwe n'ubutegetsi buyoboye igihugu, icyo gihe urafungwa cyangwa se ugashakirwa dosiye ishobora no gutuma ukurwa muri guverinoma niba unayirimo. Waba utanayirimo uri umuntu uri muri opposition, cyangwa se opposition niba abantu baba bari ku ruhande nyine batahuza na leta, icyo gihe bagushakira nyine dosiye ituma ushobora no kujya mu mategeko ukaburana. Samia ari gushinjwa n'urubyiruko ko muri Tanzania mbese habanje kuba ikintu cyitwa umuriro, imyigaragambyo, induru, gutwika amaduka, gutwika amapine, nyine imodoka zahatikirizo zahiye hafi ya zose zenda gushira. Impamvu ni iyi, no kuvuga ngo barimo barigaragambya mu rwego rwo kugira ngo Samia Suluhu atongera kwiyamamaza. Iyo niyo mpamvu ya mbere, ko bari kuvuga ngo hatutake Samia Suluhu, ntago dushaka Samia Suluhu. Bari gukoresha igiswahili, hatutake ntago bamushaka, nyine ntidushaka, nicyo bivuga. Ntago bashaka Samia Suluhu, ntago bashaka nyine ngo yongere yiyamamaze abe perezida wa Tanzania, ntago nyine bamwifuza. Impamvu niyi, Samia Suluhu ajya ku butegetsi asimbura wari perezida wa Tanzania Magufuli Pombe John. Ikintu gihari nuko Samia Suluhu yaragiye yongera gutsura umubano n'amajyambere n'ibihugu bimwe byari byarahagaritse ubushuti na Tanzania, hamwe n'iyo miryango ishinzwe inguzanyo kuri iyo bihugu bigenda bigafata inguzanyo cyangwa se amadeni. Hari umuryango ubishinzwe uvamo, ngira ngo uhabwa ububasha na Banki Mondiale cyangwa se banki y'isi, ngira ngo
nabo bari baraciye umubano, nta nguzanyo leta ya Tanzania yari ikemerewe gufata. Ariko ni ukuvuga ngo muri ibyo byose uko bigenda biba byabaye ku bwa Pombe Magufuli, rero Samia Suluhu aje yaragiye abishyira ku murongo, arongera atsura umubano n'amajyambere. Bivugwa ko hari amatiriyari yatikijwe, hanyuma leta ya Tanzania cyangwa se n'abayoboye bavuga yuko bari muri shyaka rya Chadema, bavuga yuko banyereje amafaranga, bakajya babeshya ko bubatse imihanda, bubatse ibigo by'amashuri, amavuriro, ariko mu by'ukuri ayo mafaranga yose akaba yagize gute, yaratikijwe. Umwe mu bagabo ngira ngo basa n'abaho bafite izina rimere muri Tanzania, niwe yagize gutya, ngira ngo nta nubwo avuga rimwe n'ubutegetsi bwa Tanzania ku ngoma ya Suluhu. Bagize gutya Suluhu aramufata amwohereza muri Cuba kujya kuba ambasaderi wa Tanzania, ariko abaturage barasara, bavuza induru, babona yuko nyine ntabwo bihari, batangira kubona ko ari nka systeme Samia ashatse kuzana mu rwego rwo kugira ngo wenda abe amwikijishe, kugira ngo nyine atagomeza kugaragara muri muvuma zo mu gihugu imbere, no gukomeza kubona ibikorerwa imbere mu gihugu, kugira ngo ataza guteza akaduruvayo. Ariko kera kabaye ikamba ryo kuba ambasaderi wa Tanzania muri Cuba, araryiyambura, arangije agira gute, agaruka muri Tanzania. Ni ukuvuga ngo bamwe mu bantu babizaga icyuya leta ya Tanzania cyangwa se ubutegetsi bwari buriho muri Tanzania, bose baragiye barafungwa, abandi baricwa, abandi baburirwa irengero. Ibyo rero ni by'urubyiruko ruri kwanga vuga ati abo twari twizeye bari guhangana n'uriya mugore, bose barafunze, abandi barishwe, abandi twaburiye irengero. None no kuvuga ngo uyu munsi byari biteganyijwe ko ari amatora muri Tanzania, habaye icyitwa imyigaragambyo, urubyiruko rwasaze. Niba muzi nkubiriya y'imyigaragambyo muri Kenya, noneho bo bakubye gatatu. Ikindi nuko nyuma yuko bigenze gutyo, nabake babashije gutora, hagiye hahagarara ikintu cyitwa umusirikare kuva aho abaturage bava mu ngo zabo kugeza bageze aho batorera, no mu rwego rwo kugira ngo bitaza kubamo amanyanga. Umuntu atore, aho atoye habe hazwi, aho adatoye habe hazwi, ariko umuntu we yatoye aba muzi, ariko nta manyanga arimo. Byabaye ngombwa rero ko bitabaza igisirikare, kuko igipolisi cyo cyari cyacitse intege, nta n'ubushobozi bari bagifite bwo guhangana n'abaturage cyangwa se rubanda. Kuko icyo bagerageje gukora polisi ya Tanzania, yo yagiye itangira kumisha ibyuka biryana mu maso mu baturage n'amatiya gaze, kugira ngo babashe gutatana, babatesha imbaraga, kuko buriya abantu bibumbiye hamwe babasha kugira ingufu. Noneho bo icyo babakoreye ni ukubatatanya mu rwego rwo kugira ngo buri we bakwirirwe imishwaro, noneho bananirwe kumvikana no kumenyekana, ndetse imbaraga zo kwigaragambya zise nk'izigabanutse. Nuko byagenze. Reka tugaruka rero kuri leta y'u Burundi. Hari umwe mu basore baburiwe irengero, barimo barajya gukina umukino wa gishuti muri Kongo, aho bita za Kamanyora. Ni umwana w'umusore witwa Jean Claude Musirikare. Yaragiye yambuka umugezi utandukanye u Rwanda na Kongo mu gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda, ahantu ni umugezi ucamo ugabanya Kongo n'u Rwanda, ariko ugatembana none ugana kuri side y'u Burundi. Umusore Musirikare agiye gukina umupira nk'uko bari basanzwe babigenza, ariko we ikintu kiri kuvugwa kano kanya nuko ntago yari agifite ibyangombwa bimwemera kwambuka cyangwa se kurenga umupaka kugira ngo ajye muri za Kongo ajye gukina umupira, kuko bari basanzwe bajya gukinayo bakongera bakagaruka. Rero no kuvuga ngo we impapuro ze z'inzira zari zararangiye. Ikintu yakoze, yafashe imyenda yishyira ku mutwe, arangije aroga, ariko amaze amurusha imbaraga, aramutwara. Umwana burirwa irengero. Bivuga ko amazi atangiye kumurusha imbaraga, yahise afata ya myenda yijugunya ye ku gasozi kugira ngo abashe guhangana n'amazi. Ariko bya bindi nyine by'intege nke no kuba amazi yaramurushije imbaraga, umuhungu gusimbuka rwamubonye biba biranze, amazi abaramumiza. Akimujyana aragenda amugeza ku nkombe y'u Burundi. Abarundi baramufata, ariko kugira ngo bamwohereze mu Rwanda, bo direct bamwohereje mu bitaro i Bujumbura. Ntawamenya ngo bashakaga gukora iki, cyangwa se ni iki bashaka kureba cyangwa se gusuzuma.
ariko urumva kuba bari bamusanze ku butaka bwabo ni ibintu byumvikana. Ntabwo bari gufata umuntu ngo bapfe gutanga gutyo gusa batabanje no gusuzuma ngo barebe ese ni umurundi, ni umunyarwanda, ni iki. Je n'ubwo buryo mbyumvamo. Ibindi yaba yarakorewe ntago mbizi ko sinari imari, ariko nawe ari wowe umuntu uje ugasanga umuntu aryamye ku irembo iwawe yapfuye, ngira ngo wanatabaza mbere yuko abandi batabaza. Aho rero ndumva nta n'ikibazo Burundi bufite, kuko u Rwanda rwagerageje kuvuga ngo nimuduhe umuntu wacu, abarundi barabyanga bati oya mwe muretse tuzamuha, bamwohereza i Bujumbura mu bitaro byabo, niba bafite za laboratoire barasuzuma bagira gute. Ibyo birangiye, barangije uyu munsi rero nibwo batanze umurambo w'umwana w'umunyarwanda azanwa hehe? I Kigali. Nako mu Rwanda araza ashyikirizwa umuryango we, ubuyobozi bwari buhari, yaba ari inzego za polisi, inzego z'umutekano mu buryo butandukanye, n'inzego z'ibanze z'abaturage ndetse na nyiri umurambo nabo bari bahari. Ayo niyo makuru ashingiye kuri ntuze y'u Burundi nifuzaga kubagezaho kugira ngo mubashe kubimenya, mumenye ikintu gihari. Ariko no kuvuga ngo n'ubundi uretse n'icyo, n'ubundi umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntabwo uramera neza, ariko ntago bisobanuye ko uwo munyarwanda wapfuye akisanga ku butaka bw'u Burundi ntago ari abarundi bamwishe, nta n'uruhare Burundi bwabigizemo. Ibyo ngibyo byo wenda mbishyireho umucyo mutaza gutekereza ko wenda ari ikindi kintu twari dushatse kuzana cyangwa se gukereya, ibyo ngibyo ntabihari. Ariko ngira ngo nyuma yuko muri Tanzania rero biranababwiye byabaye, haje kuboneka yuko no muri Uganda naho ngira ngo mwabonye ko biyamamazaga, ariko nabo bicara bavuga yuko ikizava mu matora bakizi, nyuma yuko Bobi Wine cyangwa se uriya muhanzi w'umusitari agaragaje ko yashyize ibintu by'ubusitari hasi, icyo ashyize imbere ari igihugu, cyangwa se akeneye impinduramatwara muri guverinoma cyangwa se muri leta ya Uganda kugira ngo habemo impinduka. Cyane ko bavuga yuko Museveni ashaje adakakuriye kuba ari ku butegetsi, ariko Museveni nawe akagira atya akavuga ngo njya ku butegetsi sinigeze nshyirwaho n'ikarita y'itora, nta n'impamvu yo kugira ngo nkurweho n'ikarita y'itora. Uriya mugabo erega nuko mutabizi yahiritse, ngira ngo icyo gihe hayoboraga Obote, ntabwo ari Idi Amin. Idi Amin we yari yaravuyeho, hayoboraga Obote, niwe rero yahiritse. Ariko nge nkibaza nkavuga ngo niba umuntu avuze ngo ntago nashyizweho n'ikarita y'itora, nta nubwo ari izankuraho, bivuze ngo ni umututu w'imbunda. Kuko niba yaraje kuba perezida akabigirwa n'umunwa w'imbunda, ubwo nawe nushaka kumukuraho uzamukuzaho umunwa w'imbunda, cyangwa se utegereze iminsi mwanzuranye. Naho ubundi bitabaye ibyo ntago Museveni wamuhirika, nta nubwo wamurwanya ngo umushobore, nta nubwo wamwicarana ku ntebe y'ubuyobozi ngo bikunde. Agihara agihumeka ari muzima ntibishoboka. Bo rero reka mbashimire mwebwe mwakurikiye ikinyamakuru cyacu Umwitsi. Mbashimira ko mwaduhaye umwanya mukadukurikira, mugakora bya bindi mpora mbasaba: subscribe, like, comment ndetse na sharing. Biriya bintu ni byiza cyane, bituma nanjye nishima mitambona ko munkurikira. Ariko rimwe na rimwe mujye munijija, mujye muri commentaire, mugira akantu mukanda munsuhuze, nabyo buriya hari icyo binyereka. Sawa, mugira ibihe byiza kandi turasubira no mu biganiro bitaha.